Ассалаумалейкум, хайырлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері. Бүгін программасының сейретесіңіз. Ве сіздер үшін мен Гүлсім Халилова чалы шаджам бұл бөлігіміз девамында Қырым ве Қырым етрафында өзберген соңғы хаберлеріні шымды бірқаш саниеден соң музакер етмеге башлаймыз. Экранlarınızın başına отырыңыз, көрішкенше. Қырым татар халқына ким иханет ете? Біз соядларын айтacakмыз. Зеленский Қырымның азат етуінен бағлы планы бар. Ялта Авропа стратегиясы форумында күчлі мұражатлар. Кремльнің bütün мабуслерінің не вақыт азат етежеклер. Сенцов яңа адетіні тешкел етті. Мен енді студиямызға мұсафир оларақ давет етілген кишіні тақдим етмеге азырым. Елемеже сазасы Ескендер Бейбариев. Селам алейкум, хош келдіңіз. Алейкум селам, ақшам шартланыз қарыл. Жүмлемізге. Ескендерға біз бұл апта демавымында işgal етілген Қырымда өткерілген қанунсыз seçimlerini muzakere etemiz ve elbette ki Ruslarının onda kanunsuz seçimler geçirgeni 5 yıl devamında biz bunu gördük. Fakat bu sene de meraklı böyle haberler sırasında bu seçimlerde özünü namzet olarak göstergen Kırım Tatarlarıdır. Sizce bu seçimlerge namzet olarak özünü takdim etken Kırım Tatarlar ne için anda vardı? Bakınız, işgal başlaganda, işgal başında Ruslar çok resmi aksiyalar ya da resmi tedbirlerini alıp varmaya isteyirler ve tırışarlar. Birinci bu resmi kibi aytacağım. Bu referandum oldu, sonra oldu yerli saylavlar, oradan 14. sentyaberde 2014 senede çünkü onlar resmi kibi bu parlament yaptılar, Gossovет ve yerli sovetler yaptılar. Sonra Kırım'da onlar saylavlar ettiler. Bu prezident, Rusya'nın Cumhurbaşkanı ve onların Gosdumaga yaptılar. Endi niçin men referandum hakkında söyleyeyim, böyle saylavlar hakkında. Çünkü Ruslarga gerek göstermege bütün dünyada nasıl Kırım'da aktif iştirak ettiler, Kırım'da yaşayan adamlar ve Kırım Tatarlar ve nasıl onlar iştirak ettiler ve onlar gösterirler. Bizim hükümetimiz, Kırım'da hükümeti, o işgal hükümeti değil, o resmi hükümeti. Demek ki bargan Kırım Tatarlar bu oyunga koşula, yani onu namzet olarak gösterirler. Onun için ne sebepten ben öyle göstereyim, böyle tedbirler. Biz dünya meydanlarda biz gösterimiz ve aytamız. Referandum bu kanunsuz oldu, saylavlar kanunsuz oldu, anda Kırım Tatarlar iştirak etmediler çünkü Kırım Tatar tamır halk olarak anda iştirak etmediler ama dünya ya da halkara hukuk bakanda Kırım Tatar tamır halk olarak onun fikri de pek kuvvetli. Ama siz nasıl bunu göstereceksiniz? Misal olarak Ahmedjit Şehir Şurası, Murtazayeva Gulnara, Mustafa Şeret, Bahçesaray Şehir Şurası, Refat Dardarov, Ervin Musayev, Sağ Şehir Şurası, Şerif Osmanov, Sudah Şehir Şurası, Ernest Usiyinov, bu Ruslan Balbek'nin akrabası olayken, Yalta Şehir Şurası Kurşutov Albert ve da keçkenler Edip Gafarov, Çingiz Yakubov. Bunların siz bilesiniz mi? Elbet Çingiz Yakubov. Çingiz Yakubov'un bilem, Albert Kurşutov'un bilem, bu saktan siz söylediniz, nasıl adı? Şerif Osman'ın bilem. Onlar eski zamanlarda aktif iştirak ettiler. Onlar zaten satkın edilir. Ben bilmeyeyim, o zamanlarda onlar aktif iştirakçılardı, o gençlerdiler ve biz onların işi bakanda da biraz başka zamanıydı. Şimdi başka zaman oldu, biz görüyoruz Milli Meclis azaları 6 kişi biz onların namzetlerini toktattık. Ne sebepten? Çünkü onlar Milli Meclis azası olalar ve onlar kurultayın kararlarına karşı çıktılar ve oldular, satkunlar oldular. Onun için
Білесіз ке, бұл ерлі сайлаулар ақында анда бір более информацион яда пропаганда япалар олар. Чүнки олар айталар, көресіңіз, жемат, біздерге бұнда яшамай керек. Ерлі советлерді біз иштирак етсек, біз ярдым етежеміз, біздерге, чүнки бұл біздің топрағымыз. Аман білесіз ке, анда Русияларға, ишгалчилерге көстермей керек не қадар қымтатарлар бар. Он үшін руслар тұрыштылар. Не қадар чоқ қымтатарлар нам жетлен көстерсе, о қадар чоқ güzel olacak. Ve не қадар қымтатарлар шықсалар сайлауларға ve iştirak etseler, оларға да чоқ güzel olacak. Аман. Аллаға шүкір, біздің халқымызда, біз рус тілінде айтқанда мудрый халқымыз. Он үшін Çünkü bilesiz böyle kişi var ata Albert Beykangиев, o işte kol tutaydı, Kırım Tatar halkı yani böyle referandumga karşı çıkaydı. Buna 5 yıl geçti, şimdi pozisiyası değişti. Daha 5 yıl geçse daha ne kadar Kırım Tatarlarını kayıp edebiliriz devletke keteceklerini? Bu pek kıyın mesele çünkü evet 5 yıl geçti, evet daha 5 yıl geçse Allah saklasın ya da 10 yıl geçse bizde gençler oseler, onlar Rus mekteplerde okuylar. Onlarga Rus propaganda baskı eteler. Onun için evet onlar düşünmeye dönüşecekler. Onun için bizim taraftan aktif çalışmaya gerek. ATR çok iş yapar. Bizler de çalışamız bizim semiydaşlarımızla milli meclis azaları çalışırlar. Çünkü anda biraz düşünmek gerek bu nasıl olacak yakın zamanlarda ve nasıl bizim sosyal portret Rus dilinde aytkanda sosyal portret olacak. Onun için bu tedbirlerde не участие в этих выборах, в этих процессах политических, это и есть процесс ненасильственной борьбы. Biz anlayımız ki bu meselelerin hepsi çizilecek. Kırım ne vakit işgalden kurtulsa. Ve bugün Yalta Avrupa Strateji Konferensiyasında Prezident Vladimir Zelenskiy bir çıkışta bulunup Kırım ile bağlı fikirleri olganını ifade etti. Ve men rejissörlerden rica ettim bu aytkanını şimdi bizlerge dinlettirmege. Ең ақыр вазифеміз тамам Қырымны қайтармақ. Doğrusunu айтсам, біз түшінеміз ve birkaç fikirlerimiz бар, ama şimdi оларны paylaşıp olamайым. Денешунен кебе bu erте olur. Bu sebepten bir kimse fikirlerimiz kullanmasını istemeyim. Айтқаным kebe, bugün көрішевлерім бар. Amerika Birleşken Devletleri Prezidentinin көрішевini bekleyim. Format hakkında biz düşünemiz. Mümkün olsa bunun şimdi toxtacağım. Ama Kırımны қайтармақ için көрüşecekmiz ve tek sözlerden değil. Siz Vladimir Zelenskiy'de Kırım kaytarılу ile bağlı bir fikirler olganına ve bir formula olganına işanasız mı? Men işanam çünkü o resmi konferansiya iştirakçısı olarak o söyledi evet biz Kırım'ı kaytaracağız. Biz bu meseleyi çalışacağız. Evet nasıl strateji var ya da yok ben bilsem o kadar strateji yok. Çünkü strateji taraftan da çalışmaya gerek. Evet 2015 senede bu RNBO yanındaki bir ekspert grubu olganıdı. Ben de yanında iştirak etken edim. Biz çalışkanıdık strateji hakkında. Ama biz görmedik bir devlet vesiha bu strateji hakkında. Ama biz iştemiz. Hem Ukrayna Cumhurbaşkanı ayta hem onun yardımcıların aytalar. Bizlerge mutlak bir strateji yapmaya gerek ve bu yıl devamında yanı yılgaca olar bu bir strateji yapıp becermeye istiyorlar. Meni bilesizmi Mirahlandıram? Biz anlayımız ki Kırım'nın anahtarı Kırım Tatarlarının kolunda ve hususan mında bulungan Kırım Tatarlar Kırım ile bağlı daha çok bile. Milli Meclisini alsak, Milli Meclisinin Kırım ile bağlı Prezident Zelenskiy'e teklif edecek bir formulası var mı?
Эбет bizim taraftan temsilcilerimiz iştirak ettiler böyle ekspert gruplarda. Эбет biz birinciden aytamız bizlerge ne gerek, bizlerge ne göstermeye gerek. Çünkü Kırım Tatar halk bu tamır halk. Onun için tamır halk bu da bir anahtar gibi bu işgalsiz anahtarı. Çünkü halkara hukuk bakanda anda tek tamır halk право на самоопределение. И я считаю, что однозначно сам процесс он настолько скоротечен и настолько все меняется, и поэтому мы как раз и обсуждали о том, что нам необходимо провести стратегирование именно Меджлиса крымско-татарского народа, как дальше Меджлис должен действовать. И мы действительно обсуждали этот вопрос и планируем. Стратегия, она же может меняться, могут быть индикаторы, могут быть разные подходы. Однозначно у нас были определенные видения, вот, допустим, до определенного момента. Сейчас резко изменилась политическая ситуация в Украине, резко начали меняться ценности. Соответственно, мы видим, что позиция у президента по сравнению с позицией президента Порошенко, у президента Зеленского сегодня практически полный контроль и над Верховной Радой Украины, и он сам, и у него есть больше возможностей принять те необходимый пакет законопроектов, которые могут быть направлены на деоккупацию Крыма. И поэтому мы со своей стороны здесь должны обязательно включить компонент крымско-татарского народа, компонент коренных народов и, соответственно, компонент тех процессов, как, допустим, отмена закона о свободной экономической зоне Крыма. Азат этилген саяси мобилс Олег Сенцов бүгін бұл Ялта конференциясында иштирак етті ве келіңіз не айтқан деңлейік. Непростая банка. У меня были 2 тетрадки. Эки дефтерим бар еді, сары вемавы. Мен оны сымарламадым, ама маңа оны кетірділер. Өзі олып шықты. Бұ да бірінші ай еді. Мен бұл дефтерлерінден эки юалақын кестім. Сары вемавы. Ве банкаға япыштырып, эки сөз яздым. Слава ве Украине. Ве ең көрінген ерге қойдым. Бүтін 5 ел ішінде рус әбісханелерге сеят еткенім вақытта, оны де алып, вақыт көрінген ерлерге қояйдым. Түрмежілер пек ачуланайды. Олар дайма оны алмаға байрақны ертіп чинглемеге тырышайды. Бұ менің көрешім еді. Мына бұ банка. Bundan gayrı Rus hapishanelerde esirlerinin maksus işaretleri var. Mına bu benim. Onu hatıra olarak sakladım. Men bu banka hala da esirde bulunganlarının işaretlerini doldurganını isteyim. Бирками тех, кто все еще находится в плену в России, Rusiye'de, Donbas'ta, Kırım'da. Hürmetli Prezident, bu banka en yakın zamanda dolu olsun. Ve bugün ombudsman Людмила Денисова Карым-Татар саяси мобюслерінің адвокатлары ve корчалайчыларымен көрішті, не ақталаф еткенлер келіңіздің дейік. Русияде тевкif etилген Кырым татарларны корчалаган адвокатлар такымынын корушув бетті бірінші сырада якаланган ватандашларымыздын тибби яда башка ярдымынын теминлемесине боюнча муим суаллер музакире этилген. Не вақыт азат етежеклер? Но то, о чем заявляли сегодня и президент, сегодня непосредственно на встрече, о том, о чем заявляла омбудсмен, что планируется очередной обмен, и я уверен в том, что при очередном обмене, конечно же, будут присутствовать наши соотечественники в большем количестве, нежели в лице одного Эдема Бекирова. И здесь с нашей стороны нужно просто по возможности содействовать этому процессу. И то, что произошла сегодня встреча с адвокатами, это хорошая предпосылка к тому, чтобы
системно велась работа над тем, чтобы в списках по обмену, а вернее в списках по освобождению, потому что наши соотечественники не являются военнопленными, не являются террористами, они являются политическими заключенными, и поэтому должно быть освобождение на освобождение. И, соответственно, я надеюсь, что этот процесс будет продолжаться дальше. Мына сіз айттыңыз ки, сіздің вазифеңіз бұл ишлерде қосылмақ ве елден келгенні yapmaq. Бұл не демек? Ну, с нашей стороны, однозначно, мы должны держать постоянно на пульсе, чтобы тема крымских татар не забывалась. Тем более, сейчас, когда мы говорим о крымских политических заключенных, это уже практически 90% это крымские татары. Это первое. Во-вторых, мы должны продолжать привлекать внимание к международным политикам. Ведь, обратите внимание, кто был освобожден на данный момент, да, вот из этих 35 человек. Это 24 военнопленных моряка, по которым было решение Международного трибунала, и Россия рано или поздно должна была отпустить их этой осенью, но они являлись локомотивом. Вторая категория – это те политзаключенные, которые токсичны для самой России, и Россия сама готова была от них избавиться, чтобы меньше было о них речи. Мен мында сізден разы олмам, чүнки мұны токсичный дегені вақыт Эмир Усейн Куку да халқара тешкилатларының резолюцияларында оның ады кечкен еді. Сервер Мустафаев олсын, Нариман Мамедиминов оларының да адлары халқара весиқаларда кечкен еді. Не үшін вақыт оларны азат етмелер? Олар токсичный давайте сопоставим. Здесь однозначно, в первую очередь, они исходили из того, что Сенцов, он получил премию Сахарова. И с именем Сенцова понятно, что связан Коченко. А когда мы говорим об Эдеме Бекирове, то речь идет о том, что по Эдему Бекирову было решение по 39-му правилу Европейского суда по правам человека. И поэтому как бы эти фамилии, они были чуть более раскручены на самом деле. Несмотря на то, что про тех наших соотечественников, которых вы назвали, однозначно мы продолжаем говорить, продолжаем информировать. Поэтому я думаю, что вот как раз таки в первую очередь вот те люди, которых вы уже назвали, они потенциальные в очереди на то, чтобы их могли обменять. И поэтому нам нужно продолжать эту работу, нам нужно активно работать с новым созывом Европейского парламента, нам нужно подавать для них качественные кейсы, для того, чтобы у них не было никаких сомнений. Потому что, я вам скажу честно, что европейские политики с достаточной осторожностью относятся к делу по Хизбут Тахрир. И как раз таки это в какой-то степени связано, я думаю, и с этим в том числе. И поэтому с нашей стороны нужно максимально показать и убедить политиков в том, что они никакого отношения не имеют к каким-либо террористическим организациям, и они не предпринимали и даже не задумывались, у них нет никакого доказательства российской стороны. Мы со своей стороны, мы, конечно же, работаем по всем спискам, по всем людям. Мы сейчас делаем акцент, сейчас мы готовим одно мероприятие, но мы больше будем делать акцент на тех политзаключенных крымских татарах, которые уже этапированы непосредственно на территории Российской Федерации. Объясню почему. Потому что к этим людям будет легче доступ со стороны европейских политиков, американских политиков и, соответственно, международных организаций, которые профессионально занимаются этими вопросами. Но при всем том, это не значит, что мы должны забывать о тех людях, которые сегодня томятся в застенках ФСБ непосредственно в Крыму. Bizim yayınımızda tarihçi Sergey Gramenko бар еді ve o aytты ki işte bu azat etілу meselesi Kırımға su berilse daha tezce olabilir. Keliniz dinleyin. Егер Қырымда сияси ве дини әсерлер азат етмек үшін Қырымға су теслиматының башланмасы ақында суал пейда olsa, bu vaziyette doğru çaresi olmayacak. Çünkü insan hayatları ve su fiyatı aynı ya da yok doğrusunun anlamak olmaz. Ve tamam ne kadar insan su fiyatı ola. Ve eğer 80 esir azat etsek 2 milyon sakin esir yapmayacağımız mı? Мен де
эле суал Искендирага. Эгер ки муна шымдыки акимиет Кырымга суу бермеге истесе, ки биз билебиз ки 35-ни азат этмек үчүн базы иште соядлары муим болгон инсанлар да берилди. Эгер ки айтсалар, муна бизге муим 89 инсанды кайтармага, келиңиз суу берейик. Мечлистин позициясы насыл болажак? Я не исключаю, что могут быть такие предложения, но я бы сказал бы, что основное все-таки не вода, основное это санкции, которые продолжаются в отношении Российской Федерации. Вода это второй очень важный компонент. И однозначно, что Российская Федерация... И третий компонент, то, что новая власть в Украине, с которой якобы может общаться российская власть. И, соответственно, здесь мы должны исходить из следующих моментов. Для нас важны как наши люди, но для нас важны и те принципы, на основании которых мы можем приблизить первопричину всех этих нарушений, это деоккупацию. Потому что сегодня мы можем освободить 10 человек с завода, но завтра арестуют снова еще 25, 30, 40 человек, за которых нужно будет дальше бороться. Но разменивать уже будет нечего. Çok sağ olunuz ve daha bir meselege geçmege isteyim. Muna yayınımızın yekünlenmesine 5 dakika kalar ekende. İşte Tunev'in yarın bağışlarsız çok mühim gün Kırım Tatar halkı için. Çünkü o gün Kırım Tatar halkının özünün vatanında yaşap için kureş günü dep sayıla. Aynen şu günlere vatanına sahip olmak hakkı için Kırım Tatarlar Asret degen küçük bir kasabаны kurgan ve o vakitleri 30 yıl evvelsi işte andaki Sovet hakimiyeti tarafından yıkılgan ve bu hadiselerini koruyan şartlardan biri Sudak Regional Meclis Reisi Elvira Metov bizleşimdi. Canlı bağda. Elviraga selam aleyküm. Aleykümselam. Elviraga, muna 30 sene evvelsi yapılgan bu hakaretlerini bugün yapılgan hakaretler ile nasıl kıyaslaysınız? Bağını koresiniz mi? 30 yıl evvelsi başkaydı. Halkımız tekrar birlikti. Şimdi tekrar bozuldu. Bölüntüler separatist oldular. Vakabi oldular, oyan oldular. Bu hepsi bir yaşayak vetanımızda kıyın olsa da yaşayak. Zaten vetanımızda yaşayak. Kendi toprağımızda yaşayak. Sudak rayonunun Avdet koyu işte bu Avdet koyunun doğan günü edi. Asret koyunun doğan günü edi. Buna siz bu günlerini nasıl hatırlaysınız ve yapılgan hakaretlerge karşı kureş için ve kureşini devam etmek için güçünü haydan tapkan ediniz? O vakitleri gücümüz vardı. Birliktik. Ana bizim Samavazıratları Sevastiyanov'dan başlamıştık. Birbirimize yardım ete son Sudak'a gelip aldık. Sudak'ta bizi köterip atamadılar. Tüm Kırım gelip bize yardım etiydi. Mecbur tetilerdi, saklaylardı bizi. Tüm Kırım'dan geliyorlardı. Bazı Şırson taraflarından da geliyorlardı bize yardım etmeye. Bize o vakitleri yendildi. Ege hükümet hükümetiydi. Bize de mık satmaylardı magazinlerde. Stroy materyal ölçüleri yokturdu. Kubandan taşıdık. Şimdi bize bir yendilik varsa kendi toprağımızda yaşayalım. Kıyın olsa da. Ya mına o vakitleri halk birlik edi, onun için güçünüz var edi dep aytınız. Şimdi ne kadar birlik halkımız? Yok, birlikimiz var bizde ama o kadarlık yok. O yıllar gibi değil. O yıllar gibi değil. Çünkü bizim yaşlarımız şimdi başkaca yol altılarıyla. Bizim gibi değil. Onlar annelim akıllar, iş kıtaylar, mınapaylar. Yazık ki hepsi abamaraz dilde laf ettiler, kendi diline laf etmiyorlar. Çok bizim yaşlarımız. Ona tek kıyıyım. Ana mektebe varsan, Tatar mektebine girsen, ne hocası, ne talebesi kendi dilinde laf etmiyorlar. O kıyım pek. Ondan nasıl kuruşmeyse biz faka ben cevabını verip olamayacağım. Anladım. Çok sağ olun Elvira Metov, Milli Hareket veteranı ve Sudak Regional Meclis Reisi bizle canlı bağdaydı. Stüdyamızın misafiri ise Milli Meclis azası İskender Baliyev. Çok sağ olun ve men küçük bir anonsta bulmağa isteyim. Saygılı dostlar,
достар, ярын АТР телеканалының яйнында көпір программасы olacak ve biz bu programmada işgal etilgen Kırım'da ötkürülgen kanunsuz seçimler meselesini de muzakere edecekmiz. Biz bu yerge işte aytmadık ve seslendirmedik bu seçimlerge özünün namzet olarak göstergen Kırım tatarlarını ve biz soramağa ister edik onlardan ne için özünün namzet olarak gösterdiniz? Yani fikirleriniz neydi? Belki halka yardım etmek fikirleri var edi. Onun için ekranlarınızda şimdi 063 531 01 55 degen telefon numarası buluna. Eğer ki buna özünüzü ifade etmek için istegen böyle bir meydanını kıdırsanız bu telefon vasıtasıyla bizge telefon açınız ve yarın köpür programmasında iştirak etmeye imkanınız olacaktır ve anlatırsınız bizge ne için işte bu seçimlerge namzet olarak özünüzü gösterdiniz ve seçildiniz. Atayırlı olunuz. Сьогодні у Prime Ference.